Bana bansambi nedi sanga bokfetana kabidi lelu tudi filaini mioyo ni mitsuka yetu kujimukalenge pati tutendelele miabi yonso itili tuikalangan Chacha bakaya mosa kumukola Yulu kunzulu gani wewe wakamweka Chikanda eti utuleja pala wa masia Zambita Zambi weyo Mwenye kubikila mwenye munyara na kubikila zambi wanye Milomu yani zambi lele kusamina boku moyanyo Ulimuka ulimukwata vya munda zambi wanye Ulimusambi wa makehi, musambi wa machoka zanyo Mwanganyo wanye kunga ya pikale kimbunyo wa zanzo mwewe Eyo bana banzambi ngasa ni ditalale bya kuditatu nzambi bikala neno miabi yonso nunu ikalangana mudina dia Kristo Yesu mkalengo wetu amen. Diani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni yakadi babikila kwetu kukongo apesem itutubikila lelo Église presbytérienne. Nakamana kwa même sayonso ne ndi mwambi wa bena bloko omonye du pénitencier basata wa bena bloko. Nunko ne disanga mututufetan lelo ama tukumanda mukulu wa ngondo kumudilu batu tukutendela nzambi chiri muchito kubanga chipya chipelwendo luvya butu nambo kumusakidila kabidi baluba udinzambi uchiri utulamu nungubu amamanisha netutambu kusengelela bawetu bonso miabinu dinu ikalangana bwane nenu tangila kubiamu binu dinabi kudi mwabu di chale chima nene chale chikala chitofanshi mbafano dinutwa minu yenu fa chale chichima nungamanu jubatambu kunanga mujumwe watu kunuka mujubamba bwane bena flansane eme ani bena chingele shabambane lake tuliwa manyimalo ajapita kwetu tuli mchikondo cha kujifundisha mena bwa malo amasungula kukadi matukuma pita toa kadi bavulijana dijase malo onswa kufundisha mena kanga jimeza kakatataka mbintu malo menze kenze kakale tukuvuluisha bwalo bwa Malia na Yosefu bakayimu musoko wabo babo kufundisha mena tusengelela bawetu bonso miabinu dinu ikalangana mbwane nuye kujifundisha mena enu mudiba bikilena enrôlement mbwa kumbana chikondo cha masungu la fatu tutwama ntutwele lubila kudibena kongo bonso ne mumisoko yetu yonso mbandishe jina nanga kudinwenu bena kasai mbwana nujifila kabidi bikol ndingame ngubalo nkoko kuna kufuma kangu tapulole toba diba bikile Yesu ne Jésus de Nazareth bamba bimpa ne Jésus de Nazareth nungu kadiwa kadimwene Yudas nungu nisengelela mwenu bana betu nuye bonso bwenu bwa kujifundisha muntu musoko wabo anyi badibikala musoko wa chubungi bumudi chensansa ne kananga ne mbujumai ne kisangani bandaka miabi yonso ai yai kujifundisha mene enu miabi nujinu ikalangana wapa kumbane chikondo cha masungula bwa mkalengo wetu ikalani meyi mavule nanga bantu bachusumbu chende bwa babwela muchupangu chinene bwa kumunu mokushintulula malo atu ditwamba ke na lelo to na shibikondo biaka dikufana junumvo ne bakwidi bavo ba parlementaire
chikondo ni chikoma chitu jumaguishana meibu nangu nungu bisami kwa abu maisha kalobo batutwajila kabaka di batunzulwila meso to kadi umutu akuila mbwane tumvuje bana betu patoka kadi bamene bakuiji apo kabaka jani bamukando wanzambi to bwalo bwa chikondo achi bakuiji bakadi bene chijiji kadi bikale benza mudi china janzambi nungu yayi nufundisha mene numukando juambane baka ya Maria ni Yosefu baka ya kwabo kubetele pema musoko wa David mene babo kujifundisha byabo mene nungu chikondo cha enrollement anye sansema bantu bana banzambi badini china badini chakuya yayi padi chikondo chikumbana no jifile twakusikwamba nangu bakunuvulwija netulombele masala yetu adikwesete adimika la bunda bwane chitupa cha buloba na chichumuka chene cha mwaku yekukwa nungu tusengelela kabidi bambi banzambi myabi onsunu nuikalangana nutambu kusonsola bana banzambi ni mei amalu atudi amoyo wetu tuji fabuloba bwalu disanga didi mwishu mwadulu ni dibu na shibikale disanga dilele didi tuindile adi disanga ja moyo kadisanga ja mubidi nzambi jumusu bwana bantu basanga wakututeka mu buloba wakufuka bintu byonso kwamba nitwetu kala batangi dibya nungu tusanka di bintu ebi nungu tubayishe mushindu ujibu mwakulonda malu wa musoko ngwamba ne gestion de la cité ki widi bantu bigele ne politique bakuloba amane chididi to malu wa musoko nungu bantu bonso badincha kujifile ku malu wa bokumona malu kaya jimimpa tulonda ajimabi tulekele tujamgo bakusonsolo bana banzambi bamana kwambe na nkwao akumene chikondo ni tulombele bana banshini bantu banunu bumutokumona mukalenga ne mamu wa mukalenga baibo aku sambangana ne bakaje bamulufila ba masalai nongo kutendele kulelela kudi kwaku uvuluka bana banshi bakaje bamulufila na bantu ba nunu au mei amamukando wa Yakobo adiambe nangu fakumene chikondo ne tulombele bonso nzambi tulomba nzambi kumpala kwa kubala didi ya nzambi tutulomba tatu nzambi wetu tatu wa mkalengu wetu Yesu Kristo tulo alukudi bwalu bwatulumene kudi bionso kudi kujitalala kudi kujibobu mwe kudi kakwena kutapulula kwa bisamba nungai tulo alukudi bwalu bawo uju mutu sangishe bubana ba muntu mumunyu maumwe mukilisto Yesu utakamana kuitabuju mwana epemene kikai chikondo chonso tusangila kudidi ebe didi tusangishe bo kutupesha moyo uteleje mushindu utuju mwakwenda kulekela mapanga yetu makwa bwatu yetu tutangila jila wa moyo taske jili tatu chikondo chako kumbane chituli basi kubala didi ebe mene meso abuntu adi afofoma ani nibitaitai kai mwakumona kabidi bimpe kubala kwetu kweka niluta tukadi wewe utulombola wakumana chikondo chako yishimene tatu wetu utuyishi kaunli michime ya bantu bebe wabongu didi ebe didi kwata mudimu mundu mwa michime yabu wabambile bakwabo mudine ja Kristo mkalengu wetu tutulombe nunku amen bana banzambi netubale mukanda wa nzambi mikanda ibidi netubale mukanda wa Samuel wa kumujilu ndimanyi bwana mo bulongolo di bwa ekelezia lelweu nchikondo chidi lumingu ludi bamba bwa lumingu lwa benemeji baye kulambule Yesu bintu kadi malu atu akatambu kumvu bisomisa yonso kadi meme na kusukibanyanga neno mumundi mwana malu adi apito kwetu nsuku leje bana betu bwane bena Kristo tutambu kutabalela bwalu bwa pakadi bulelele bumana kumwene kanzambi muntu leje nabo tudimo kusonsola bantu bwa batangele bulelele munya ukabichi nonko chagusukuyisha bwalu bwa bilonde shele calendrier liturgique na kusonle di mumwa beu bwana kumunu bwana bidi bikengela ngakule di yedi muchikondo echi
Mumukanda wa Samuel wa kumujilu chapitre 13 verse 13 nekuji 18. Upachishe tyo mukanda wa bienze di chapitre 13 verse 21 nekuti 22. Tutubala mu Samuel wa kumujilu mujene dia Kristo mena. Samuel wakambila Shaul ne wewe wakwenza bupote wewe kwaka nemeka mukenju wa Yehowa wanzambi webe wakakwambila ye buwewe mwenza nungu yeye wakadi kujadika bukalenga bwebe muyiselele chendelele kadika tataka bukalenga bwebe kabwena bwikala ku Yehowa kamana kujikebela muntu uji muchima wanju muswe. Yehowa kamana kumusungula mukelenge kumutu kwa bantu bandi bwalu bwa wewe kwa kanemeka mukenji wakakwambila ye. Yehowa kamana kujikebela muntu uji muchima wanju muswe. Yehowa kamana kujikebela muntu uji muchima wandi muswe wakamusungula wa yeye mutu kwa bantu bandi yeye kuikala mukalenge. Yehowa kamana kujisungula muntu uji muchima wandi muswe ndija Yehowa. Tuyaya mumukanda wa bienze di bya apostolo chapter 13 verse 21 nekuji 22. Paul ujuambila bana baba mukristo fashishe bakalomba mukalenge zambi wakabapa Shaul mwana wa Kish muntu wa muchisambe cha Benjamin to bijimu 40. Fakamu musheye wakabisha Davidi wakwikala ye mfumu wabo wakamba yene na kusanga na Davidi mwana wa Ishai muntu uji muchima wanyu muswe. Davidi muntu uji muchima wa Yehowa muswe. Netubale mumukanda. On va lire dans Samuel, 1 Samuel chapitre 13, verset 13 et 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Puis, on va en Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 21 et 22. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il les ressuscita pour le roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
L'homme selon mon cœur. C'est la parole de Dieu. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Muntu jimuchima wa Yehowa muswe. Katu ibanji kumvodi dianzambi netumvo musambu wa bantu bonso netuimba musambu nagatamba kabijikusu bikole tuwimba misambu ya bansantu bakale mu udinomba makumanda mutekete nenai 74 mutupi wa jitalala tumbai ne disanka nyabe yonso inu dinikalana
bana banzambi twakumva kubala kwa mukanda wanzambi mujifungile jikulukulu nya mujifungila jifya mukanda wanzambi mujifungile jikulukulu njifungile jifya kadika tataka bukalenga bwebe ka bwena bwikala ku yepo wakamana kujikebela muntu uchimuchima wandi muswa bana banzambi dishi jetu jalelu Didi chile gelou chadi tabuja exemple de foi. Kwetu bambane chimfanyi waba bwalu chimfanyi bwalu kabuyi chimfanyi kabutubushema. Chiji gijilo aba bwalu kabuyi chiji gijilu kabutubulengela. Nunku fakumona malu ajafita kwetu muchikondo chitu jimpinje bwalu bwa masungula nunguna kwame ni biaka jibimpe ngangata chimfwani kijikampanda cha muntu wakadi nzambi muswe ni wakwenza mujimu bilonde shele jiswa ni muchima wanzambi mene mumukanda wanzambi bwa meme mfanikije ni mukalenga utu dinende Felix Tshisekedi bwalubwa bantu bena Kongo batabale bamona meso katwene twamba malu au bwane twetu bwa Tshisekedi atamba kutuswa nashi kadi bubantu tujibaso bubambi banzambi tujibaso kuleja bulelele kujibana banzambi nutangile zambi wakumva kujila kwa mwana wa mwene Kongo bikondo byonso byakashala pepi ni biji mutoni makomi ya sambombo muntu ni mukalenge ni mukalenge wakalombola mushindu wakajimu monene bidibimbe kadi mubakalenga bonso fatu atangele tutu mwana bwana bakalenga bonso bakajibenze chaka dijiso dia nzambi anyi muntu ni muntu mwaba uji na jilumbulwile meme bumwambi na kwamba ne bunji na bumbo kumanisha bana banzambi bujibulelele bwalubwa nzambi kena utuluka mujulu mwamu bwakulu kutwambila ujutu leja malu mubimfanikiji mubantu bakwabo na nshabakale jija nzambi jakatekibu kumpala kwetu bwa kutuleja amo malu mubimfanikiji menes kikayi na kwa menlelwe ubidibi kengele tutangila mujibena falansa bamba na analogie chimfanikiji Nungudije tu didi chimfanikiji chadi tabuja, c'est un message exemplaire de la foi ou des foi. Le message d'aujourd'hui est un exemple de foi. Mugando wanzambi wambane Kyukai dije tujitwa kwa ngata mumi kande yonsu ibididi jambane muntu uji muchima wa yepo wa muswe. L'homme selon le cœur de l'Éternel. Muntu uji muchima wa yepo wa muswe ujuwenze chijinzambi muswe. Muntu uji muchima wa yepo wa muswe ujuteleja bantu bwalubwa badibambane dija bantu njija nzambi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Muntu uji muchima wa yepo wa muswe ujini muchima wa kujifwekesha. Muntu uji muchima wa yepo wa muswe nyenzele wenda wa malu uji muntu uji ujifila kumilombo. Muntu uji muchima wa yepo wa muswe fadi wenza mapango jumenye meme na kwenza mapanga.
L'homme selon le cœur de l'Éternel. Muntu muchima wa Yehova muso. Kiva nagumona nangu nagwambe na mumuganda wa Nzambi kakwena muntu mukwabo. Ujibu bafunda bikolo mumuganda wa Nzambi mumukalenga David nansha. Ni yeye Nzambi wambane yeye ujimuntu muchima wa muso. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Muchene ebelu. Tuele makongo to amenega dimina mukalenga David yawo nganyi bidibi manishe chinis. Katu imene tu jadiga mena badiba ambana en hébreu incertain katu imene kadi pa kumona malo abungi bidibi legend David nkwamba bwane bien-aimé munanga wanyi. Hamuntu akumbikelene mukalenga munene wa masalai. Nungune tutangile ngenzelo wa mujimu wa mukalenga Davidi uju tuleje bwana yeye ujimuntu akademuchima waye ujimuchima waye pomus. Ces personnages occupent une place centrale dans la Bible. Yeye mukalenga Davidi badiba tamba ko kuloma lwandi misangu ya boy mukando wa Nzambi. C'est par rapport à lui que Jésus est défini, il est le fils de David. Anobwende yeye kibol kai tuditu jadika na Yesu Kristo ujumwana wa Davidi. Tangale badiba batuma bakaye kujifundisha mena mumusoko wa Davidi. Mbwa yeye mwikala kanka nunu ka David. Mais cet homme est difficile à connaître. Chez lui, le religieux et le politique sont liés de façon tellement inexplicable. Les textes passent facilement de la silhouette hiérarchique à la représentation réaliste. Montweu mushindu wa kumumva ka wakajimutegete to bwalu bwa wakajimuntu nasho mumalwa bene chijiji baina ba politique batutubikile ba politicien na shumu mushindu wabukabaka jiba mumva wakadi wenza malu misami kwa wakadi bukaba ibateke mena bwalu bwa kakadi wenza kujisodi anje wakadi muntu wa milombo ulombo kumpala kwa kwenza bwalu wenjele jisodi Nzambi jiba mena. L'homme selon le cœur de l'Éternel, muntu di muchima wa Yehova muswe. Muntu di muchima wa Yehova muswe. Comme je disais, le message c'est un exemple de la foi. Tirant les enseignements de la vie du roi David. Le roi David, surtout, toujours à remettre entre les mains de Dieu. Yeye wakadi du film sangu yabu ni mubianza bianzambi. Mukalenga David wakadi mukalenga vudi fila mubianza bianzambi. Na shepa wakadi misami kwa abu yeye wenza mafanga. Wakadi upiga na kujinzambi na muchima wakujifwekesha. Nungu bantu bakadi bamona David bumuntu mumubidi. Kadi nzambi wakamona muchima wa David. Bwane yeye ujimuntu ujimuchima wanyu muswe. Malu abu ini tutangile ni buachini mene Nzambi wakatamba kwa mbu bwane mukelenge David ujimuntu ujimuchima wanji muswe. Mukelenge David yeye wakajimulami ujimumanya mwakulombele mikoko yandi ulombele bantu bakaji ulombola Nzambi. Il est le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom même. Bantu bakadi ulombola ujilombela kabiditoni yeye mbwana Nzambi amupa bukole imani chishike mujeta buje diandi ulomba Nzambi bwamupa ajundishe chipedi cha kutumbisha Nzambi. Celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir selon le modèle de la prière du peuple. Sangu yabu ni wakadi ulomba Nzambi bwana Nzambi amupa chipedi ajundishe chipedi chanji cha kutumbisha Nzambi.
ne kuikala ni dikima dia kutonda faji wenza bwalo bubi ne kumona mushindu wa kulombola bantu bakamupesha nzambi tangla mushindu wa muntu wakadi muchima wa nzambi muswe David mumana kumona mushindu wakadidi tabuje ja Mose na nshamu malu makole kaibu achisumi chanje ne kujifila ebi akadibuchileje lukujiyi wakadifanikije bimfanikije wabiнаnsha mulu tatukai lukole lwakadi Mose uye kujipalo ufingana uye kujipalo ufingana malu atujituma netone katataka mpinje mubula bobo wa Kongo nzambi tujuma wakufanikije ngambila bena Kongo ne numayine Felix Tshisekedi ujumuntu ujimuchima wa yepo wa muswe muntu uji nzambi munu sungu ile bokuikala mukalenga bo muchikondo echi bushala bwamba na shabufa bantu chikondo chikaleka yiko bantu ne bamujinga misango manda mutekete misama kumanda mutekete kwa manda mutekete mwabuja nitabane amen fani ngamen ngubambi banzambi badibama na kumona chijimunda mwa mukalenge ne bamba ne mbulelele mvite idi loku noru kuside kuwesete mvite idi anu bwane bichikila tuboya nungu tangila ifato kwamba di yedi mbo kwamba ne babu ngi badiba loku jiyiba mubikila mukelenge kadi babu ngi kabena benda nenda mumuchima babu ngi mbetu kumesu kaba yiba sokwenza chiji lumonu lwenda anyi vision wenda muntu di muchima wa yepo wa muso ujinga bokwikala ne bantu badimo kumukwachi bwa mujimo ya kompara pakumbane chikondo ne tokula bwalu bwa Daniel ne balunda bandi uju ambane memo mupeta bantu bijanyi basatu banayi malonso na longame badiba mwele jikonga ne bantu abumene mbanga nyuju amene Shadraka Meshaki na Abednego nungu tangle badiba lokutega ba Shadraka Meshaki na Abednego bubangoven nungu Daniel wakamona mwakolombola numukalenge wakadini disanka nungu ndingamba numuntu uji muchima wa yepo wa muswe uju lombela bantu bandi muntu uji muchima wa yepo wa muswe uju tumbisha nzambe pati chikondo cha kutumbisha chumweneka muntu uji muchima wa yepo wa muswe uju mvu kujila kwa bantu kadibalwishi badiko kabidi batambe nungu muchikondo echi ujidishinga ne bantu badimwa kumukwachisha mujishinga ja yeye kulombola bantu kubafikisha tone kuchikondo kampanda nungu bantu abubikala bantu badini di china ja yepowa bantu badibikala mudibena falansa bambane badibalite contre les antivaleurs bantu badikaba yibaso malu mabi bantu badi baso bobu mwabwajitu nga bantu badi baso kujunda muntu ditwamba ne development du pays ke bantu badi bakengela bwane nusungula bantu bunu kubu ba depute pakumba na chikondo ki bantu badi banga tampala wa mukalenga benda nenda bwana mukalenga ujine benda bena chisungu ndinu vesha malu wa muganda wa nzambi akadi chimfanyi kiji bubi akadi nangu Yesu Kristo ujulo wakadi kwangata bantu boso chanana wakasungula bantu jiku mini babidi baka mwanene haba bantu ningenze nabo mujimu na shabinge kala chiku mujimu na junde bantu babungi bajiba luambinja banga tampala wa mukalenga babikila mukalenga twetu jiku bwatu yaya nungu bwane twetu fachi mu 2023 tusungula ifachi nungu twetu tone bajikaba yibena chisumbu chende tuditu mwana mwabe babungi bajiku kajipa yaya bumbi pangu chitu ditubigila Assemblée Nationale kabena benza chijimukalenga ubambila bajibele mikenji bilonde shele jiswa jabo nungu tuditunwele lambile nwenu bana bamwene Kongo padi chikondo chikumbana katataka cha masungula bulelela mukalenga uji muchimo yafa muso uji Tshisekedi Felix bulelela no musungula kadi
Ye keno ye kubwela muchipangu bwa kukosa malu badi bakosa malu kibanu jinu bikele na ba depite nungu bantu mujimu wabu mwakwele mikenji iji lombo le jitunga kumpala kwele kwa mikenji nujumu wakupana jitunga kanu ibamanye nungu jibaji bunu jinabu nwenu bana ba mwene Kongo mbwa kusungula bantu baji bene chisumbu chende yeye bwa mwana mwakulombola nakunu vechishishele jelu bwane tangile Daniel kakambile mukalenga nempesha bantu wakamba ne bumeme ne bantu babijani basatu bajala me malo so akaje kukumbana mukalenga jo mwambila ne kajimbanga nyisi ujuambe ne menenu bampesha Shadraka ne Meshaki na Abednego malo so na kumbane chisekeji ujijishinga katataka ne ba Shadraka ne Meshaki na Abednego mbwa muchikondo echu bwa bobo bamwenze benzele bena Kongo mujimu nungu bwana wenu kuba pete nutangele muchisumbu chandi nutangele muchisumbu cha Felix bantu abu kibano jimu kusungule abu katwene mwakwamene bundu katwene tuambe bwane bwalu bwa bambe bwana ujimu ikali wakwile to tudi tuambe bulele la mbwane bobu ni balonda mbamanye balu baji mukabu katunga bajini kabu kapangu ni yukwanga to muntu juye lo abakaji ye tseke ju ya jabelum nunga bene biloko peta na shifa ya bo mu masungula mu bipa mu masangisha na tuvinga na kujije to l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur muntu uji muchima wa yebo muswe uji ulombele mikoko yandi muntu muchima wa yebo muswe uyayo okwile mikoko yandi na shimu matunga kayimyabe yonse juya muntu di muchima wa yebo ujibu mudinyunyu wa mukangu yikukeba chakuja bokuluku twajila badi ulombola kanyunyi kamwinu muleka tukatwajile tukwabulunga ji kumana babungi bakwamene uyaye wenda ngendo ebi nebi wakati uya wakula bukebe bwana bumbusha manyoka akaji bubele bwa jitunga ja Kongo ne bobu kabene mokusumba bingo mo bobu kwakwile jitunga jabo bobu kabene mokwenze bolu kampanda kadi mukalenga uji muchimo wa yepo amuso kuyemyaba yonsu gebana mushindu wakwakwile bantu baji ulombola bikala bobu kabene ni ditala la meme chena njisanga na bumukalenga ameya nungune no bana ba mwene Kongo kayanda ke mwaba unu jinui kala bikala no kufangila bwa mukalenga we u Tshisekedi Felix bwa ye kwikala mukalenga matukololo kumpala ye kwa nanu Kongo bujimu yebe kabwa kaji mu byanze bienwa mwana mwene Kongo yaye no jifundisha mena yaye no jifundisha mbena pakumbana chikondo mbwa nwenu nusungula mukalenga uji muchima wa yepo muswe nyeye Felix Tshisekedi nungu vashishe nusungula bantu bandi kimbantu badibanga tampala wende benda bonsu badibambikila mukalenga kambonsu badiba musonaji nungu nusungula bachende nenda mumuchima bantu bakuyile mushindu uji wenda Yesu Kristo okusungula bayidi dikumene babidi ngaba bakadi bamanye mushindu wakadi mikenji nejijandi mushindu okulombola bakwabo Daniel ujusungula Shadraka Meshaki na Abednego bwalu wakamanye bwana bobo badini dichina jaya kwa les hommes intègres bushala bwamba na shabufu bantu bena France bambane à bon entendeur, salut. Je disais en bref, le message est un exemple de foi. Tirant les enseignements de la vie du roi David. Le roi David sit toujours sans remettre à Dieu. Il comprit lorsqu'il s'éloigna de lui. Le roi David occupe une place importante dans la Sainte Écriture qui consacre plus de pages à sa vie qu'à celle de tout autre personnage de l'Ancien Testament. Il est par excellence le roi selon le cœur de Dieu. Il est le pasteur qui prie pour son peuple
est en son nom. Celui dont la soumission et la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront les modèles de la prière du peuple. David, après avoir considéré le rôle de la foi dans la vie de Moïse et vu les liens très forts qui existent entre la vie de foi et l'engagement radical dans la vocation royale, l'exemple de David peut nous aider à apprécier à quel point la vie de la foi comporte une attitude active, toute de confiance et d'abandon entre les mains de Dieu. Une ténacité pour chercher à répondre pleinement aux besoins et desseins de Dieu, et en faisant lutte spirituelle avec ardeur renouvelée. Il se remet entre les mains de Dieu. David, l'humilité de revenir vers Dieu, détermination de l'engagement, humilité de David. David ne cherche pas à acquérir le royaume, il continue même de tondre les brebis du troupeau de son père et servir ses frères. Mais encore, il sert même Saül au lieu de lui faire la concurrence. Les victoires remportées par David, il ne les considère pas comme les siennes et cela ne devenait pas un sujet d'orgueil. Bien au contraire, cela lui permettait de contempler la grandeur de Dieu et de chercher davantage se faire petit pour que Dieu dirige pleinement son peuple au travers de lui. Et wakati mshindo wa mkalenga David. Mutu ituma na mkalenga Chisekedi. Bwalo butu bwa mbulula ujofele ditonga kudi nzambi. Mbwa nzambi adileje muyeye mbwana ye yamu nokulombola bantu bandi. Okuye wenda kujimyaba yonse kujibana bamwena kongono lombo wambane. Binu ikala no kumpesha kapiti chikondo njimani bwane. Mapanga na kwenza na kajuchimu kukumbaji. Ni diso dia nzambi netuenzi. Beno kongo tudibame inu jibatendele jibalelele. Beno kongo nujiba difila mubwalu bwa nzambi kakwena muntu ujika inimpata. Kadi binu ikala nujibana ba nzambi balele nutendelele mubulelele. Echinchikondo cha nwenu kusungula mukalenga uji muchima wa yepo wa musu. Mukalenga Felix Antoine Tshisekedi. Nunku bakumba na chikondo no musungula. Musungula ne ben chisumbu chandi. Kambo abantu bajibalwa tampala wandi bafunda kubilamba ne kubibaya baya. Bene chisumbu chandi bajini jabu jimbelenda ne jibajimanye. Neto ameno nkububambi bwa kwamba bwane. Bwachintu tuameno bene chisumbu chandi ne bikala ne jichina jakulonda lumonu lwandi ani vision wandi. Mukwele kwa mikenji, mukulombola ne mukujundisha kwa jitu. Muntu uji muchima wa yepo musu. Amei amwambika pumbu anakadi musuku novuluije nawe. Yepo anu sankish, yepo anu benesh. Mmiabi onsu nujilu ikalangan. Lel tone chendelel. Amen. Tulomba inzambi. Tatu nzambu yetu twasikijila. Bwalu bwa ujutu yish. Malu abunga kaloku tuji wakuikala bubi mfani kiji. Kalenga David wakadini jichina jaye poa. Mkulombola kwa abantu. Ngu nzambi kena u tanglano bantu babikondo biakale twasikijila tatu bwalu bwa. Toni mchikondo yechu uchujutu pesha kapiti bantu bunanku mbwane. Balombola bantu bebe. Bulelele njindombele bana ba mwena kongo bwa chikondo cha kukumbana cha pabuipi ni masungula. Babungi bidibi kengele bafundisha menabo. Kadi nyuma we basonsola bantu ni bantu bilonde shelebito pa bia mihabidi basombela.
mbwane pakumba na chikondo bonso bwabo baye kumasungula nonkusonsole michima yabo bwana basungula bulelele mbobo butuji twambe na muntu jumuchima webe musomene muntu juwenze jichine jebe muntu juga yukwata bantu chikwata muntu juga yuwele bantu mu maloko chelela muntu juga yumanyi mokupenda bakwabo kadi muntu jungwa kuila bantu bebe bwakafuka kuchimfani kijichebe tatu twasikijile bobo alwebu nyime nyumo webe nenze mujuma munkachima abantu bebe tutukulomba nunku ukwachi bakaji ba mulufile ni bana banshini bantu banono ikala nami abe ijibu batomikemu masala yetu mena akusha bakaji ni bana bakwabo bakufa mena mumpata wa mvita anu bwatitu kika yetu jitomba bwana wewe ukoleshi michima ya bana ba mwene Kongo ubonzuluile munya atema mumeso abu ni mumichima yabo bwaba manye bulelele tutulombele bambi banzambi mbwana wewe ubapeshe nyuma mwimpe bayisha bantu chijimunya bwalba munya ujibu bende na ujuwa jijebe bwana munya utema mumiji mamenes na shimumiji mwiji bonsu bana banzambi benz tulombele ba depute betu ni ba senateur bulelele ba kadini michima buma bwe kajimu kalengwetu utegeshi michima yabo bwalba kakwena bwalba juma kukolela nanga mumikenji bamanyi na mujimu wabo nanga okwenza malo adi michima yabo misu kadi mujimu wabo bajibu bakwiji bokwele mikenji nikutangila na matanda mujitu ngani malu kampanda onso mbwane malu onso alongam taska dile tato okwachi bana betu bonso mhabijipu tutukulomba nungu itabuja zangu etu chikondo chitu jitukulomba katataka nungu bwabwimpo bwebe bumweneka kujibantu itabujako jibene shijetu yepo anu lame anu sankishe yepo ateme shampala wanji kunuji anu fuila luse yepo abanji shemeso anji kunuji anu pedi talala lele tone chende lele amen yepo anu lame anu sankish yepo anu lame anu sankishe yepo anu lame anu sankish yepo anu lame anu sankish yepo anu lame anu sankish chenane kwa kunyeme na bana kujija wewe yepo wejani yepo wanabuani zambi unikuleto zambi kuleketito iweji undameyo musoko kaneluse iweja undameyo musoko kaneluse